Negovanje klijentocentrične kulture je stub naše strategije. Orijentisani smo ka klijentima i radimo timski na povećanju njihovog zadovoljstva. Uveli smo NPS alat koji nam pomaže da čujemo i bolje razumemo mišljenje i potrebe klijenata i agenata, damo najbolje rešenje, doprinesemo razvoju kompanije. NPS anketa i razgovori sa klijentima glavni su nam kanali za sakupljanje informacija. Kluperi su prenosili prave informacije kolegama. Razvijali smo nove i unapređivali postojeće usluge. Pojednostavili smo i optimizovali dokumentaciju. Napravili smo novi web sajt www.generali.rs. U okviru web sajta uveli smo opciju digitalnog agenta. Unapredili smo i web portal. Sada klijenti mogu sami da provere stanje svojih polisa. Unapredili smo postupak prijave štete na motornim vozilima. Prijava štete jednim pozivom 24/7. Zakazivanje procene štete. Obezbeđen parking. Produžili smo radno vreme službe za prijavu i procenu štete. Mobilna aplikacija i besplatan razgovor. Sve što treba klijentu kad se priprema za put. Mi mislimo za naše klijente. Otvorili smo naloge na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube i postali dostupniji klijentima. Paralelno radimo i na zadovoljstvu naših agenata. Naši ljudi su stub naše strategije. Težimo bržim, jednostavnijim i kvalitetnijim procesima. Razvili smo kalkulator za Android i iOS za obračun live proizvoda. Smanjili smo broj uputstava i procedura. Svaki agent ima uvid u sve potrebne podatke svojih klijenata. Uveli smo bežični internet u filijalama u Beogradu i trenutno radimo na uvođenju u drugim gradovima Srbije. Koji je rezultat našeg rada? Zadovoljni klijenti i zadovoljni agenti. 24.000 uspešno obavljenih poziva, 170.000 poslatih anketa, 37.000 odgovorenih anketa, 65% promotera. I tu ne stajemo. Radimo i dalje na optimizaciji, pojednostavljivanju, ubrzavanju, kvalitetu. Unapređujemo postojeće i pokrećemo nove projekte i inicijative. Mi pružamo dugoročne vrednosti, jer vi generali